Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo nk'abanyarwanda mwese rirabareba. Itangazo ni rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali, mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi yatangaje ko imaze gufata abantu bagera muri 35 batwaye ibinyabiziga banyoye ibisindisha, aho 15 bari batwaye ibinyabiziga biri mu bwoko bwa moto, aho abandi bafashwe bari batwaye ibinyabiziga biri mu bwoko bw'amakwasiteri. Ndetse kugira ngo izi kwasiteri zifatwe, abaturage nibo batanze amakuru, bivuze ngo ni abagenzi barimo bagenda mu izi kwasiteri nibo batanze amakuru kugira ngo zifatwe. Ni mu gihe umuturage yahamagaye polisi ayibwira yuko umushoferi arimo atwara zigizage mu muhanda, nibwo bamubajije icyerekezo arimo iyo modoka aho iri kwerekeza. Uyu mushoferi wari utwaye kwasiteri baramuhagarika, bamupimye basanga yanyoye ibisindisha. Ni mu gihe polisi yahise imuta muri yombi, bivuze ngo yifashwe yanyweye ibisindisha baragufunga iminsi itari mikenya n'ihazabu ry'amafaranga. Ibi ndaza kubigarukaho mbisobanure. Reka twihutire ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi. Murabizi yuko REG iherutse gutangaza yuko abaturage bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda hafi ya bose babonye umuriro, bivuze ngo bavuye kuri 99% bagera kuri 99%, sorry, ahubwo bavuye kuri 89% bageze kuri 99%. Ubwo REG yatangaje ko abaturage bose mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2026 bose bazaba bafite umuriro, kuva ku rugo rwa mbere rutuye mu Kabande kugera ku rugo ruri mu Gahinga. Abaturage bose bazaba bafite umuriro w'amashanyarazi. Izi ni incamake z'amakuru, ndaza kuzirambura mu buryo burambuye, ariko reka mpite nikubita mu karere ka Kamonyi, aho abagabo 3 bafatanwe ibiyobyabwenge bakahita batabwa muri yombi. Ese aba bagabo bafatanywe ibiyobyabwenge gute? Ese ninde watanze amakuru kugira ngo bafatanwe ibiyobyabwenge? Nimba ubwo bwa mbere ugeze kuna muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nje mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka dutangire ku itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali, mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, ndavuga Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi yatangaje ko yatangije gahunda yagerayo amahoro, ubwo iganiriza abamotari, abashoferi bakoresha umuhanda, ndetse ikabakangurira gukoresha umuhanda neza, kubera ko batangije gahunda yo kugira ngo bajye babaganiriza nibagatware ibinyabiziga banyoye ibisindisha, bajye bitwararika mu muhanda, cyane cyane abatwara amakwasiteri, ndavuga abakora mu majasi atandukanye, cyane cyane bariya nibo baganirizwa, kubera ko nibo batwaye abantu cyangwa nibo bafite ubuzima bw'abantu mu maboko yabo. Bivuze ko rero abangaba baganirijwe, ndetse ibi byatangiye Gasabo, Kicukiro ndetse na Kimironko. Bivuze ngo tudusatire twose abapolisi baganirije abamotari ndetse n'abashoferi babashije kuboneka, gahunda yagerayo amahoro. Ni mu gihe rero polisi ikora mu mujyi wa Kigali yatangaje ko hafashwe ibiyobyabwenge, mu gihe polisi yatangaje ko yafashe abantu bagera kuri 35 batwaye ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Ni mu gihe abangaba bafashwe bagashyikirizwa ubugenzacyaha RIB, bakatabwa muri yombi. Bivuze ngo ntago bashyikirijwe ubugenzacyaha RIB, kino kinyamakuru cyanditse nabi, ahubwo bashyikirijwe polisi. Hari ibihano abashoferi bahabwa iyo batwaye ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Icyambere atanga amafaranga, ikindi bamufunga ibyumweru 2 n'imodoka nayo bakayifunga. Bivuze ngo nawe nimba udasobanukiwe unyandikiye muri comment uvuga ati content watangije nago ariyo wavuzeho, unyandikiye muri comment niwumva utanyuzwe ibyo ndi kugusobanurira. Bivuze ngo ikindi kintu nabasezeranyije ku itangazo ryihutirwa reba abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo ni irya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi. REG iherutse gutangaza yuko mu mwaka wa 2026 abaturage bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda bazaba bafite umuriro kuva mu Kabande kugera mu Gahinga. Ese ibi bizakorwa gute? Ese bizagenda bite kugira ngo aba baturage babone umuriro? System ni iyi ngiyi. Ni mu gihe abatazaba bafite umuriro bazaba bafite imirasire cyangwa
umuriro uturuka ku zuba, bivuze ngo ni imbaraga z'umuriro zituruka ku mirasire y'izuba, nk'izi mujya mwumva za bibogisi, za tubura, ibintu nk'ibyo bitandukanye. Ni mu gihe rero bishatse gusobanura yuko utazaba ufite umuriro azaba afite pano, azaba acana ameze neza cyane. Bivuze ngo rero igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu cyiza cyane, ni igihugu nyaburanga, ni igihugu washobokeramo, cyangwa ni igihugu ubaye uri umunyamahanga wakwisangamo ukabaho neza umeze neza. Igihugu cy'u Rwanda cyacu ni igihugu cyiza cyane. Nawe nimba uhakana yuko igihugu cy'u Rwanda atari igihugu cyiza, wandike muri comment. Gusa bamwe na bamwe bavuze yuko igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu cya mbere mu bihugu bituye mu isi yose, gifite umutekano, amahoro ndetse n'ituze. Ni igihugu ushobora kuza ufite amafaranga yawe ukicara ugatuza ukarya amafaranga yawe nta kibazo. Urugero nk'abakerarugendo iyo baje gusura bimwe na bimwe dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndavuga ingagi, ndetse izi ziherereye Musanze, mu karere ka Musanze ahazwi nka Kinigi. Ariko ngiye kubararikira yuko ngiye kubakorera ikiganiro kivuga yuko amazina bagiye kwita ingagi zisaga 20 zose zavutse bagiye kuzita amazina, harimo izavutse mu mwaka wa 2024 zose bagiye kuzita amazina. Iki kiganiro rero ndaza kugikora mu kanya amasaha ya saa moya, kiraza kubagera kuri YouTube channel za Kiza Samura TV Rwanda. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kiza Samura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Rero nimba nawe iyi video yagufashije andika muri comment, nimba itagufashije ntiwirirwe wandika muri comment.